dida moj, odem je zima, daj mi kavan svoj. Dida moj, dida moj. Kako možete pratiti na plaću izbacivati? Šta vi žase? Sram nije! Ne moramo tako Ovo naprijed. će svi čuti. Više, neka se ne više. Dolores, dida će poluditi. Neviđeno, grozno, skandalozno, doktore. Ovako nešto još nisam vidjela, ma jeste li vidjeli kako nas je izbacio? Edmundo, trči za autobusom! Prati ga, Edmundo! Nema potrebe nervirati se zbog kontrolora. Postali ste majka. Vaša odgovornost je sada na nekoj drugoj strani. Kako? Maloj, nježnoj strani koju ste iznjedrili. Kao plodak svoga bitka. Dobro zborite, Marion Solfeggio. U svakom slučaju, Dolores, imam za vas jednu dobru i jednu lošu vijest. Dobra vijest je da je Miguel ipak otac vašeg djeteta. Sjajno! Međutim, loša vijest je da je Miguel mrtav. Hvala ti, Bože. Sve je to bio samo san. Kao što sam govorio, Dolores, Miguel je bio žrtva teškog atentata. On je sada mrtav. Nemojte, ne tu, tata. San, pa buđenje, pa san. Što je san, a šta je java? I zašto spavam na kamenu hladnom? Joj! To nije san, Dolores. Doktore! Bila je to samo mala šala od strane mojeg veličanstva. Ali kako, doktore, to izvodite? Doktor uvijek zna. Da. Dolores, Miguel je ipak živ. Miguel je živ. Življi nikad nije ni bio. On će doći, naravno, na proslavu rodstva vašeg plodstva. Zborite kao Paul Newman. Ušaptala sam konju. Vježbao sam to satima. Doktore, Recite. vodite me kući. Moram vam samo jednu stvar objasniti prije nego što krenem. Recite. Umalo ste postali samohrana majka. Sljedeći put čuvajte se. Znajte da je teško živjeti od zemlje. Da, doktore, već 10 godina jedemo blato. Sam dida može vam reći to isto. A didu valja slušati. Slušajte vi doktora svog, Dolores. Njam, njam!
Edmundo. Paket za zidu! Ja sam genije, čudo prirode. Pošta! Dida, lavanda, pošta ima! Edmundo, jesi li ti u kući? Evo, paket za zidu.